uJesu Kristu inkosi baba ekuseni ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ngithi uJesu Kristu inkosi baba ngicela ukubonga kakhulu umkhosi ebesikuwo kwa-21 days uNkulunkulu ngimbonile ehamba nami ngimbonile ehamba nomzukulu wami kwizimpi kade zikhona kusukela ngonyaka ophelile ubenza umatric ngizokukhatha nje kube kufishane ngimbonile uNkulunkulu evula amasango ngaphupha iphupho sisesemkhosini ngaphupha kuneyinkomo engenile la ejardini zise ngaphandle kamereni lami zidla ngathi ngavuka khona ephusheni ngayomvusa nangimvusa ngibheka ngaphandle ngathola igate livuliwe nangithi ngiyabheka futhi hayi kusho ukuthi akusiyena olivulile ngoba igate elikhulu asingeni ngalo sesingena sisebenzise leli lincane nangithi ngiyabheka nanti ibhubesi ngithi ungabusaphuma kuyovala igate nanti ibhubesi lizoqhoboza usenjalo ngiyovusa nomunye ngithi akazobona ibhubesi ngakubona nje lokho emcabangweni wami ukuthi uNkulunkulu lomntwana umvulele amasango ubavulele nje amasango nalomunye osafuna umsebenzi ngiyathemba ngiyakholwa ukuthi naye uzowuthola umsebenzi baba ngiyabonga nokurejista urejistile noma bekunama hiccups kodwa nje ugcine erejistile kwalunga konke nendawo yokuhlala ngiyaxolisa nendawo yokuhlala wayithola khona izolo ntambama sekulate senginevalo lokuthi angeke ayithole baba sicela ukubonga kakhulu nje sicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ngokusifundisa ukuthi asikhuleke siyacela uNkulunkulu animise njalo alimise njalo ikhaya lakwaNsibande siyabonga baba wethu siyabonga uNkulunkulu siyambonga kakhulu Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela kubaba noma Mtsibande egameni lenkosi yami uJesu Kristu ophilayo ngithi uJesu Kristu inkosi bingelele ekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa baba ngiyabonga kakhulu imikhuleko ongithumelele yona ngiyabonga baba sengiphilile baba kuzosa nje ukuba olwesibili iminwe bekungathi kukhona izinto ey'phumayo bibuhlungu kube ngathi kukhona iy'londa ngabona ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini impi iphuma ngeminwe lapha enyaweni ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngokusizwa inkosi ngiphumile emkhosini izolo kuthe-ke sengilele ebusuku kuzosa kube namhlanje ngikhipha ikhiza eqolo ngithi mina hawu leli khiza lingene kanjani eqolo ngalikhipha baba ngalibulala emveni walapho ekuseni uma ngivuka iqolo libuhlungu ngase ngiyazelula baba ngiyaphila ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi impi uyinqobile ngiyabona ukuthi naseqolo bekusaphuma yona impi ngiyambonga baba uNkulunkulu qhubeke nje Nkosi yami ekubiyele nomndeni wakho ekuthwale nasemfihlakalweni yakhe ekukhulise njalo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo okunye baba ngiyambonga baba uNkulunkulu ukuthi uye waba nami inamba yami baba izolo khona umuntu owenza i-sim swap ngayo wakweleta i-airtime kodwa engikubongayo ukuthi akangenanga ebhenki na-WhatsApp akakwazanga ukungena ngenxa yephini engayifaka ku-WhatsApp so inamba yami iphinde yabuya ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu impela ekhaya leZwi sivikelwe sibiyelwe ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngithi udumo lonke lungolwakhe nezibongo zonke singezakhe ngithi uJesu Kristu inkosi amen. Baba wethu ongcwele wena uyise inkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu wethu ongcwele ulifanele udumo uNkulunkulu sisondela kuwe sethembile igama lakho Jesu igama elinamandla igama eliphezu kwamagama onke baba wethu ongcwele nangumntwana wakho Jesu mfihle uvikele Nkosi impilo yakho uvikele uqobo lwakhe ngegama likaJesu
Sikwethembile uNkulunkulu ukuthi akukho okwahlulayo. Mbiyele-ke Nkosi ngey'nhlangothi zonke, elithi izwi lakho ungizungezile ngemuva nangaphambili. Baba osezulwini, izwi lakho lithi uyayaleza iy'ngilosi zakho ukuba zingiphathe ngezakho izandla. Baba wethu ongcwele, mthwale-ke umntwana wakho umfihle, ayizwele ubukhona bakho Nkosi. Mbiyele ngamalanga bomlilo, mbiyele ngenkazimulo yakho, ayizwele yona Nkosi useduze kwempilo yakhe. Qhubeka-ke Nkulunkulu wethu ukumqinisa, qhubeka Nkulunkulu wethu ukumfihla. Mgcobe-ke Nkosi ngenkazimulo yakho, ayizwele imfudumalo yakho, ayizwele amandla nesibindi uqhubeke endleleni nokukhonza. Gcine-ke Nkosi umntwana wakho, mbiyele ngegama likaJesu, mpha amandla onke akawadingayo. Siyacela Nkulunkulu wethu ongcwele, ngokwethemba igama lakho nangokukholwa izwi lakho elinamandla, ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngokusho kanjalo ngiyabingelela kakhulu kuwe nceke yenkosi, nakuncekazi yenkosi, nakumndeni wonke wakho baMtsimande. Siyambonga uNkulunkulu othembekile ngey'khathi zonke, onjengaye simbonanga, ufana naye akekho. Siyabonga kakhulu Jesu Kristu inkosi. Hawu, ngey'fundo Baba, kube nje awusiyena umshumayeli, bongahle ufundise. Ngiye ngihlupheke emoyeni njalo mabangiplanele kubasha activity, ngiye ngifundise ngenhlanzeko yokuthi kunakwa ama-bathroom, ngoba kaningi i-bathroom iphathwa dlakadlaka kakhulu kumphakathi. Thola abantu bangabheki, bangaflashi, kungabi kuhle nje, kungabukeki, umuntu avele enze noma kanjani, nokuphonsa udoti yonke indawo. Umuntu uyahluba ikhasi noma ubhanana uyaphonsa nje, noma omunye asetekisini ukuphonsa ngefastela. Kubi, ngihlale ngisho, ngicela ohlele eduze kwami ukuthi cha, ungabe ufake ebhekini uzalahla ekhaya. Kuhle ukuphatha amaplastiki. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga nceke yenkosi. Ngempela siyabafundisa namantombazane ukuphatha amaplastiki, ukuthi izinto zakhe abococa, phathe 3-4 ebhekini makaya emhlanganweni, ku-conference kuphi. Siyabonga nceke yenkosi. Nkosi kubusise ukuthi ungagodli inkemba yakho, ufundise umoya mawuthi fundisa, ufundise ngempela, ukuze kube yisizwe abantwana bakaNkulunkulu abahlanzekile, ngoba fanele sihlanzeke emoyeni, sihlanzeke futhi nasemzimbeni, ukuze ivangeli lingathukwa ukuthi singamanuku amadlapha. Siyambonga uNkulunkulu. Inkosi ibusise kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Masiqhubekeni bazalwane, simkhonze uNkulunkulu ngobungcwele nangenhlanzeko. Haleluya. Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Tata, ndiyabulisa kutata nomama ngegama lenkosi yethu Kristu waseNazaretha. Ndibulela Thixo indlela andiphethe ngayo, phethe ngenceba. Tata, ndithi mandibulele kakhulu nam, ndiqhubele kudala ukuthetha uThixo nje into andenzela zona. Nasemkhosini we-21 days bendingenile. Ewe, ndibe nazo ii-challenges kodwa ndazinqoba. uSathane ezama ngandlela zonke. Bekuba wesi xa ndithe ndiphupha uThixo endisebenzisa avele yena nokungcola kwakhe, kodwa kunjalo uThixo ube nam. Ndiyabulela kakhulu utata ngemfundiso zenu. Ndimbonga uThixo kwanga kungenzeka ngokombono wam uThixo wakhe wandivezela apho entabeni kunetyhu yabantu, ntlobo ngeentlobo zabantu, kuhlabelela. Kwakuphuma ingoma endandingayazi emnandi epholile ezulwini, kwaye kukhwayithi netyhu leyo yayifuna ukungena etempileni yasentabeni. Yayingekho like kukho into eziziphithi-phithi nje, kwakukuhle kangangobana ndithe ekucingeni kwam ndathi inene le ndawo izawuba is a place of refugees. Akwaba uThixo tata angakunika nyhani a-professional interpreter, because I think baninzi abantu ekufuneke bevile ngelizwi nangentshumayelo yakho tata. Loo ndawo yasentabeni izawuba yindawo ye-refugees, abantu abalahlekile nabagulayo abaneengxaki ezininzi.
Nami ndibulela uThixo utshintsha impilo yam ezintweni zonke. Ndibulela neento ezithe zenzeka after umkhosi, kutshintshe kwanto kangangokuba andikwazi nohlala ndingafundi ilizwi, ndiba nesithukuthezi engathi ndisemkhosini sendingekho semkhosini. UThixo undenzele okukhulu nangani, tata ndiyabulela kakhulu kuwe nomama. Ndibulela nangefemeli yam nakusisi wam, ndiyalibona lukhona utshintsho kuza kancane kancane. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Naba baphumayo kwikhaya leZwi, abe umntu mhlawumbi bezicelele ngokubona wena ukuba indlela oyiyo eze kuwe, athi hayibo wenza njani, umxelele, umexplainele, umnike nengcaciso. After then xa sephumile, and I know ukuthi ewe tata singabonakala singabazalwane sonke, kodwa iphakathi lethu asilazi, laziwa nguThixo. Ndithi uJesu Kristu inkosi, kodwa ke sawuqhubeka sibathandazisa. Nabo baphumayo bazawubuya ababize ngecebo likaThixo. Amen tata. Ayibonge inkosi impostoli uJesu Kristu inkosi. Kunobufakazi baba, usathane lokho engafuni ukuthi ngibulethe. Ebenza sengazathi akulutho nje. Kanti okunye kwezicelo zami ngiyicelile ngenkathi sisemkhulekweni ka-21 days. Kulezo umpostoli wathi asenezele ngazo ezethu. Ngangicela ukuphila lapha ekhaya ngoba kuyaguliwa kakhulu. Ngisho mina ngayicelela ukuthi bengicela ukuthi nje mawuphela lo mkhuleko ngiphele nje seyihambile zonke lezi zifo la ekhaya, ngoba bengigula ngendlela engaziwayo. Noma ngihamba ngesibhedlela ngiyoshekwa kuvele kuthiwe igazi lami alinalutho, imisipha yami ayinalutho, bengivuvukalelwa imisipha, ngivuvukalelwe amadolo, ngikhukhumale yabo nje singazansi besiphela. Kodwa nje lokhu ngiphume emkhulekweni, ngagula hek ngisemkhulekweni, kodwa nje emva komkhuleko baba ngiyaphila. Njengoba ngikhuluma ngale message nje ngisegejeni, ngiyalima umthetho wami, ngiyalima ngisensimini. Ngithi angimbonge uNkulunkulu baba umpostoli, nomfana wami ungcono kakhulu. Obevela akhushukelwe into izomvalala enhlizweni, angakwazi ukuphefumula, umfana wami omdala. Siyambonga uJesu, siyamdumisa uNkulunkulu, ngoba usathane akabe savuma ukuthi sidumise uNkulunkulu. Athi hawu lokho okuncane, lokho okukhulu akucelile uNkulunkulu akakhulu. Akukuncane mpostoli ukuphiliswa enyameni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ibandla ekhaya leZwi, ikhaya lendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngiyabonga namhlanje ukuthola ithuba lokukhuluma ngifakaze nami njengabanye abantu. Nami ngiyafakaza ukuthi uNkulunkulu ungenzele isimanga. Benginomntana ohlala ahamba, kodwa manje sikahleli sidele. Ngibonge nokuthi nomama akhe lo ongamnaki naye sekayaphakama manje, sekaya enkonzweni. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Nami ekuguleni kwami ngizibona ngcono. Sengathi uNkulunkulu ningikhulekise abantwana abathola umsebenzi. Sekusele nje ukuthi abantwana abathola umsebenzi, ningikhulekise kakhulu. Ngiyabonga kubaba uNsibande nakumama Nsibande intshumayelo. Ngibonge nale ntombazane engifakile, ngiyambonga kakhulu. Ngiyababonga abazali bethu bakaNsibande ukusinakelela ngale ndlela, basifundisa izifundo ezinhle kangaka. Dala ngithi ngiyakholwa, kodwa yeyi manje sengiva enye into. Ukukholwa lami liyakhula ngale imfundiso zakababa uNsibande. Ngiyabonga kakhulu nomama uNsibande, sengathi uNkulunkulu angababeka egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyalibingelela ngegama likaJesu. Ngithandaza ukuthi uNkulunkulu aninikeze amandla, aliphilise iminyaka eminingi, likwazi ukuthi lisize abantu abaningi abalahlekileyo, bekwazi ukuthi basindiswe bengene ngasekhaya lasezulwini. Baba, kule enye voice note enke ngalithumela yona last year, ngephupho engangiliphuphile,
ngokuthi ngangithandazile uNkulunkulu waza kimi wathina nangiphila impilo ye-fornication, le-sexual immorality. So la ngitshela ukuthi namele ngisuke lapho engihlala khona because bengihlala lo mnye ubaba ngingashadile. So ngakhuleka kakhulu mhla ka-30, 31, 1, 2 last year December kusiyangena uJanuary ngathatha isinqumo sokuzila ukudla. Ngazila after then ngase ngibreak ifasting yakhona ngeyi-2. After that uNkulunkulu wazibonakalisa lo baba esasihlala laye wanikeza imali, wathi thatha le imali uhambe uyefuna indlu uhlale wedwa. Lami ngifuna ukuhlala ngedwa. So into engayenzayo baba, ngazama ukufuna indlu. Lapha kade ngifuna khona indlu bengithi manga-aplya indlu yakhona beyinikeze omunye umuntu, ngithi manga-aplya indlu yakhona beyinikeze umuntu. Then ngathatha isinqumo futhi ngangena ku-3 days fasting, ngithandaza, akuzange kwayenzakala lutho. Ngangena enye fasting ye-9 days. Yikho lapho uNkulunkulu engithe azibonakalisileyo, uNkulunkulu wasinikeza indlu. Okwamanje sisukile lapha kade sihlala khona esonweni. Ngisukile esonweni baba, manje sengihlala ngedwa lengane zami. uNkulunkulu ngiyamdumisa, ngiyajabula ngakonke akwenzileyo empilweni yami, ngokungisiza ukuthi ngiphume esonweni, ngoba bese ngihlala ngikhala phakathi enhlizweni yami ukuthi izinto zami azihambe kahle because ngihlele esonweni. Kodwa namhlanje ngiyajabula ngoba uNkulunkulu umphendulile umthandazo wami. Manje sesihlala sodwa nengane zami. Ngithi uJesu Kristu Nkosi, amen. Jesu Kristu Inkosi. Baba Mtsibande, ngiyabingelela baba Nkositole, umama nomndeni wonke, ibandla lasekhaya leZwi lo, ibandla lasentabeni kaJehova kuyabonelela. Baba, ngiletha nampu ubufakazi osekwenzekile. Manje ngisendleleni njengoba khala namahuthi, ngisemgwaqeni ngiphuma ekhaya ngiya emkhulekweni ngoLwesine. Nampa abafana ngaphesheya komgwaqo bamile, laba bafana bewunga bathathu, kusho ukuthi benza lezi zinto zabo bese ngibabuka. Lona omunye ngiyamazi kodwa bengingamboni, basuke beze kumina. Ngamane ngamemeza, ngabakhulekela, ngathi uJesu Kristu Inkosi. Ngakhuleka ngathi uJesu Kristu Inkosi. Ngabashiya khona lapho, ngaqhubeka nokuhamba. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abalekelele labantwana, ngoba angeke sibalahle, simelwe ukubakhulekela ngoba bangabantwana bethu. Baba Mtsibande, ngiyalibonga ivangeli elidala, ngiyalibonga ivangeli elidala osipha lona. Ngiyalibonga ngoba likwenza ukuthi uzikhohlwe wena, ukhumbule ubaba uNkulunkulu baba kuphela. Ngiyabonga uNkulunkulu abe nabo bonke abazalwane nomndeni wakho. Ubuyeleke baba, ngibuyeleke, sandinga Nkosi uJesu Kristu Inkosi, amen. uJesu Kristu Inkosi. Baba, ngiyabingelela nomama nasekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu Inkosi. Baba, ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngesenza angenzele sona izolo ntambama egameni likaJesu. Ngingene nje emkhosini ka-1 day ukuthi uNkulunkulu ngicela angibiyele njengoba ney'nsuku zami seyisondele zokuvuma izono. So ngingena nje emkhosini-ke nje nginaleyo nto ukuthi nje ngizocela i-protection kaNkulunkulu, nokuthi-ke okunye okusalile mhlawumbe engakubhalanga, uNkulunkulu ngicela ngembulele. Ngithe ngisesenjalo emkhosini, kanti abazali bami bayahamba-ke izolo baya kwandodakazi bayolindela ukuthi ngoSunday bayangcwaba, bafihla umntwana ushonile umntwana undodakazi. So
uNkulunkulu-ke ngimbonile ikhava imbozwe nabo omama bathe mabehamba sebefikile eNewcastle kwaqhamuka iphara labaphathisa ikhwama lathi liyazi la khona ekushonwe khona liyazi kwaNdebele labaya khona so bahamba-ke nalo bahamba bona bazi kahle kahle la ekhona khona indodakazi abakaze nje baze baye noma baya mhlawumbe bagcina kudala ngoba besengasazi kahle uthi-ke bahamba nephara-ke labaxoxisa ngalesikhathi baxoxisa liyabakhwanya ngoba ubaba nomama bathathelile amafoni abasenawo kuthe sebehambe nje ibanga elide kwaqhamuka abesifazana abawu-2 babaza ukuthi hawu wena ubasaphi laba bantu laba wathi hayi ngibasa kaNdebele uthi base kwafika umbuzo nje othi kulabo mama laba kushoniwe yini lapho uthi lathi phara angazi uthi kwakhathe kuvuleka amehlo kubo ubaba nomama ukuthi hawu uthe usisa kwaNdebele uyazi kodwa futhi akazi ukuthi kushoniwe so wabamba lapho-ke labo mama laba abawu-2 ukuthi urong lo muntu abahamba nabo waqedwa bathatha omama nobaba nomunye umakoti ade behamba naye wabathatha lo makoti wababuyisa ngakubo wasethi hayi ngizobahambisa mina ngizobaphelezela mina mase besukile ephareni uthi lo muntu enihamba naye waze wayingozi bongani uNkulunkulu ngalokho esekuthenje kwaqhamuka thina sanikhipha kulabantu laba ngendlela abayingozi ngayo so ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu baba ngiyomkhonza kuze kube phakade angeke ngisuke uNkulunkulu ngiyayibonga nje kakhulu baba ukuba sekhaya leZwi ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu waseNazaretha sesiyakwazi nokukhuleka ngezwi sesiyakwazi sithi uJesu Kristu inkosi ngezikhathi zonke siyabonga baba iprotection nje khona ekhaya leZwi siyabonga sibiyele sonke siyambonga uNkulunkulu kakhulu so nje abazali bami basinde kanjalo ngoba ngazi kwalamhlanje ukuthi ngabe ngizwani ngabo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi mgcotshwa kaNkulunkulu umphathisa wemfihlakalo kaNkulunkulu. Baba ngicela ukumbonga uNkulunkulu. Bengihlasekele ngendlela eyisimangaliso kusuka eqolo kwanyuka kwezemgogodleni kuhamba njalo kunyuka kwaze kwafika entanyeni kwaze besekhanda ngabe ngakwazi isho nanokuphenduka ngijike. Hey usuku la izolo bengihlaseleke ngale ndlela isimanga ngoba ngibuye ngalala nje endlini. Kakhuleka abaseRoma 10 ngilokho ngikhuleka abaseRoma 10. uJesu ngiphilisile baba ngoRoma 10. Ngimnika udumo ngithi uJesu Kristu inkosi akekho njengaye akekho ongalinganiswa naye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mgcotshwa kaNkulunkulu akuvusile uzivusela ukuthi simethembe sithembe izwi lakho ukuthi uyalapha zonke izifo ayiqhelise ngomusa nangobele. Ngiyambonga kakhulu uJesu ngiyambonga uJesu ngithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi.